itu mah hempu Yesus Kristo bangso ketik nabi pitikang aron alang litum sitame haj Jerusalem long Arjang long angkang pi jump on UCF United Christian Fountain maksudkan organize kon aja mek lo kasi pini ne tum bicar nang sulang malaria Yesus Kristo pirthe nang kahche unahut alang likam ke claim ke pangcheng mate anong ke thepen Jerusalem ki ludam alam ilitum arjunong lo ilitum pastor pen zok lasi aljir giding aphan nili thandam delo ki hekpe Kardom, aprang si nelimen bolong king hiki up lasi. Kado yan sampai adab kimi kardom lapen pamsan deh kardom bajar iglo lasi. Pini non adab jo lapu osapen nili tum tame UCF pen kapitek pon rally doji lasi pamsan deh rally perman non dun bom jo lai ke. Tipu abijong lang bomo kado wis sampai deh. Finally kado natural chulo le etna lasi abijong lang bomo kado wis sampai lah. Normally muni do pig jo ding pig lang lapen apua prang ka dam do pig lang yo jo puna cho la prang ke le do pig le yo normally la UCF pen pini ka organize pon la se la United Christian Forum pu la join Pamsan de pini damlo 10 April 2022 la sikado we same channel bang subscribe te kang on like pi te kang on la sikado we alang li tumhan chinghon ra channel bang share pro psin ning thilo kan ula non ba ga nili tum dam bom lo muni to yo sia bo piglan to mali asila po avidong na bom yo pachi town edel muni to big la UCF pen organize mare United Christian Forum ko ayan pen organize pini rally made position na bomo topi ho apo apranga topi oh muni topi jo muni topi kamali jo apranga topi lang jo muni topi jo Domali lapo aprang sa rong chip kila yo aprang sa hir talang jo aprang si lang merang betang bere aprang be la ka aprang si le yo ang tum ki jabon tum bola si ko muni ko si le yo United Christian Forum join pam sande ini April 2022 se la no kata apia apia Jo dopik lang to mali apsi dopik lang prang dama dopik lo yo o nili tum mondilia sa mate elder lo evangelist kasi nale la pini pamsan de lam thali tum rally procession ke dam pota sabso thang chin tha to pini ke itu mah hempu Yesus Kristo bangso ketik nabi pitikang aron alang litum sitame haj Jerusalem long anong ke tepik pen kita armo so ke cijeng ini ta Kristian atum adumini tin ke cingrum tek atum anpen jelangsi ini tum dipurong supialong bangso midigal prat tendak dicalang so alo asi along si nili tum bangso position damlo bangso position kita mathe bangke Yesus Kristo Jerusalem ke lodam anong ke tepik kita mason khaksi pini nili tum ta bangso Jerusalem kita mason khoksi ini nili tum armo so mate ke ongdung resoi jang resoi nim so bimang harpen bangso Yesus Kristo kita mason khok anong ke tepen Jerusalem ke lodam pini nili tum ta among tin pen anong ke thelo la penitum armu jeng lo la bangso armu jeng adio bangke binanga tum ke make away ke kete kok meji bon pu Yesus Kristo Jerusalem kita pun hota bakti maya tum handa pemelo kiso pune tum han kang thur to binanga tum ke kiso pe ke meji aphan ki tum dono
Kenang tungke ke chu son dojimon ke tum dadu. Kenang tungke aron tu son si klema ke lang dunia tum dadu. Tapi kini ni tungke klema kama ron bang bang ke Yesus Kristo la bang so pir thelong. Anong tepik pini ga ki jutsi ania son si anong tepik pe alang li Jerusalem du gamlo. La bang so Jerusalem ke rodama posi kini ni tum sita bonduli ke thom meeting room si la bang so posison ni tum dam iglo. No na kilang dun na pedangkal di tum ana putha. Nang li tum along anta arna ma hirjume pape dunang. Amen. तो चोरप पिघला इली तो मैं एवांजेलिस्ट मते लॉ फंड समय इली तो मैं फान मेसेन कोपिया फंड पिनी पामसान दे के दाम नंग मा पालम थेली तो मन जुमेसन मैं इली तो मन पचिनी लो ला से अलग लो समय नाम हिर जुमे इतना जो चेंगे काटो पे आगे बang ayo ayo जुमे चेंगे Romalin naman ke api ciru loki katu kami sampai video ni lang untuk curug piglo sinali tum lah kelang ceng lah udah subscribe tiga on like tiga on lah sinali tum kangen lah so video sampai ke share je pan cumi non laku bang ke ini tum cecalang so munduri salo eldar lo lang lihat ini tum kado sampai cini po RW rom paru lo telang lo presbyterian munduri tor lang lo Sekadar wes la kilang video kilang alat tumhan ang semelang le la pam sande alam tu thak asak so ipat hanja ja kuat people Juro lo do be la bang so video kilang ko fanan do be en so so ben pen alu kan churi ri lo al tum lang pam ha la bang so aja mek ne tum kideng ko lo ar jang long angkang pi kijang on Joseph United Christian Fountain Maksudkan organize pun aja mek lo Kasi pini ni tum Bicar langsung lang malaria Ladak Presbyterian Church of India Laban Catholic do Laban ke Baptist Church pen do Ladak ni tum kadoko ke Chirupet pen Church Trok Monduli Trok Lepas sonarat sini tum cinggu tu, lepas so macam ni kita kena pun lagi isi arna malam terkelang kan, hem puji so Kristo ladak, berhenti kita guna hok, anong kita pen Jerusalem pi, Humridam, lepas so jadi mek, ni tum kelang kapal sini kini tum lepas so jadi mek deng solo. Lalu just mek pada bangke ong dong orang tu, aneng kang tang pen lepas so tirkelong kidung, betul mau tuliar lo kering sebab Methang kita kapan berciki, aneng kang tang pen kering itu, lepas so tu aneng kecilar, kampamen pen cepet pen kering ya pan, lapen kidung hek ya pan, neng kecilar hek ya pan, lalu ni tu lepas saja mek deng pun lo, sase just mek pada bangke ini tu Cini nang po, ini pen keneng kecilar, ding ting kecilar, cepat behek pen hand ko kami klaim ya pan, cepat behek pen hand ko pan utai kami klaim ya pan, lepas so pan si tu meneng kecilar tek nang po, ado kowe, lepas so jio, kelang bama ana portet tu pan, akhir tu me padona, amen. Jorok piga litum mondulia sarhan sampai alang le presbyterian kebuder tor lo sih kado wes sampai bang sob video kila tumpan sampai cuni ro channel bang subscribe ra umkan ka hon share bo sinding kelo Ilitum pedap mopen ilitum kiklem makam asonsi ningkan suri hini aprang Jisu Kristo pirthe nang kahche unahut alang likam kiklem kapangcheng mate anong kithepen Jerusalem kiludam alam ilitum arjulonglo ilitum pastor penozok lasi aljir giding aphan nili thandam delo kihekpen lason hello lake hastro tangthir kido atum angdeng satame ladak dolo lake
Matthew kita ka birta ke me angding ping korasi angding su isi pen li along an setame ilitum ladak hekdam longji lak bangso pini arni lake jisu anong ke thepen Jerusalem kiludam arnilo lasi non hejong ilitum a pastor along pen kaporhi una hut setame ilitum arnong lo pini arni alang le Jerusalem kiludam una hut si anong ke thepen hangju ju si Jerusalem arong sepi pini arni hello alang li kiludam sing arni lo pini lake nengkan surhini rengkor heni arni lo pini lake bomkuru adap lo pini lake jangmi miphai kep arni lo ilitum mesen pen ilitum phan kapin khat kapin lar ilitum phan ke japon atum lake UCF lo United Christian Forum atum ilitum phan kipin khat atengsi ilitum langmili cluster use alang litum bipon lo area lo ba unit pule puse ta choklo lasi ke dam tanga por hut ilitum chichar langso monduli asar hem Francis anse hem arni kang sama por kenang ana monduli atum chetong pen ke jatum an chetong si labang so puthak ilitum chethan lo lasi pini arni ilitum chingrum pet pen cipu pepin thang ka chikin pin pen ningi si pet pen ka chipaklang pini arni Jisu Kristo anong ke thepen Jerusalem ki ludamason ilitum setame te bok terai ke dolang Kristo aphan ke deng delang mate ke kroy krelang arada tum along ilitum labangso a meses ilitum ki pini arni lake Jerusalem ki ludam arnilo anong ke thepen Jerusalem ki ludam arnilo laposon si ilitum peklang lo laposon ke peklang the kapot pini arni te bok terai Kristo aphan kroy rap korte injiratum pastor pro pastor dikon atum monduli ke jatum preaching station ke jatum kadoka ve ke theding atum phan setame nale tuma phan surya kardom pe jirlo lasi khihek pen ilitum penang an ke mantang ke kroibari matum ke labang salam the jinipet ta hailo lasi nili roi pon thuthelo khihek pen ini Jisu Kristo anong ke thepen Jerusalem kiludam alam the ilitum ka jethan lapen karju abang hutinalong arna mahir jume ilitum kaduk abelong papitona amen.